That's say men ko ho na se afidie ni yiwa eno nkyerɛ sɛ umbo ho ban yo me kura ametie yi anase sunsum nipa bi a wo de ne sɛ den na se ade bi wo ho na se yesi enye na se ukoye a ebebie kwa ato ho amuwu what you say enti nkura ne bebre wo ho a o sa study a entokwa bi wo kura se panyine ne koka ntokwa a na ono atwe ne ho te baabi na nkura no na ye den eko sabi se wo akura no nyina yi a ye betima bo ahwe from because sabi o papa no baabi o gina wo sunsum wo nuru ho de ko e na obi wo kuro nim se wo wa bini ni nti ofiri se ne papa wo obi anya den entumi no obua si ye pa o papa ne anya na o papa no wa bini o papa ne kura sunsum o papa na ne na si baabi o na wo de na wo na si so enti e ba ne sa wo ye beto ama wo e be ka wo enti no ma bi wo ho a omudi omo ben ebia wo ye spiritual person omo ben wo no eso mo ye very careful obi a o se ohun bibia be si ohun no o ye trofo oboa ye bibia na be hu ye obi wo kura wo nipa wo nsusu mbu no kura no ono na nyame beda na didi aye den ade a kyerɛw na wo ye ho bibi so ate ase nto enye bibia na obi ahu ewi ase se o ka se wo bibia na be hu a ene nka be bodam nye bibia na obi ahu ade bi wo ho ebetimi afa wase ebi wo kura ho ebetimi afa wase eno no nya fault because nyame epeso oda na di kyerɛ wa nka oda na di kyerɛ wo mera fo mamma akwa ba famra de pa TV eso na ne ye bedi nkomo papa ye nyina ya tete nsɛm a ekoso ewo media no so efa eye Ajaguraja ne be ya we camera woman na wafiri mu na ye nyina nim so se ba Ghana ha se ya wosofo ada bia wo kasafo bon ho ban nipa wodi mutintin ye pa eye Ajaguraja na nei ene nkrofo so ne sra ne abasasa wo bia wo kasafa eye bon ho ban ho ena wo ba afiri mu no na ade ono de wa ma ne ho ban ana ebusia we ni nsem bi ene mato ne sa afre eye sunsumu agya se wo mre na wono so akoye sunsumu wote sunsumu ne mai wono so emra na ye ni sa nkomo nti ebusia fensa wa ba enko ba bia ma me twa me ho na me mfa sunsumu agya emra ne fa nkomo chiche ni nyina enhyehyɛ so Who de wo chere amansan ye bo hu de wo chere Ghana for say ye wa kwantu ne di sike kofi nie me ye mfemfa ba bia ye benu ye ho tap edemu fuwa tap send in this astro the tap de no an eko tap de enduana ne ye na eyi piao ne de na ese wo se sunsumu agya ewo fie ha mene no ebedi nkomo ane se de amekae no enne bon ho ban a ekoso no nipa wodi mutintin yie pa da bia wokasa efa bon ho ban ye papa ya de nyina me Ajaguraja ane susu sorry ni a ne ye mre nyame fa ne so ye ne ma nanso ne ba afiri mu no no de wa mo ne ba ne ho ban a na se eye de sunsumu agya amen ene media no so de wagentra han wonji wudi we ya na ma ye say me saka me pipa papa o de ma me tape kakra bosa ne so ye tape bibi kakra aja ade na ekoso bibi ekoso de awrade adom ho so ayefe merasi na ye hwe ye papa Ajaguraja ye kase bon ho ban a enei asa krofo twe ye papa Ajaguraja e wo sra ne abasa wo media no so mind bi ono so unity Mike ono so say Ajaguraja some media bebebre e je say obi your sofo na say akola bi di na chi a e de na wo sofo no wo ka say e bia ye mo ye ho ban na o nipa no di wachi no e de na beba wo no so be frim na say akola no wa mo no ho ban ana say de eni de mu awrade nhyira am say odi panyini bi achi ana odi sunsum ni pa achi a ono no sabi unim ba bia ne nan si okay unim ba bia wo gina e wo honhom eti sa woni sa nipa ne nam na se nipa no nso ambo ho ban a na wo de ho to so se me papa bene etu ya mehwe nyi ya anya no kore o papa na abene a wo mbene ye nti na mpanyimfo bu bebi se di mbo antimi wa etetew ntoma so ate ase nti wo hwe Ajaguraja ne ba na wo firi mo no se obi di sunsum nipa achi na se bibi sa ato no hyewa wo nipa no kura wo ye sunsum nipa na wo gina ho no kura no se wen fa o na sisi fom yi a ye betima kwiri mu ahwe fom
na nka mpese wo ba wo ye den wodi wachi so ate ase e na obi wo ho a se wodi wachi a sometime ne enkora na bi maso odene obi wo kora asabi wo kire ne bibi se bia ha se menko ana ade we menya ye ebi timi ye den esi obi wo kora wodi wachi e bia wo yasum afidie bi wo kurum da sei menko ho ukọ na se afidie ni yiwa eno nkyerɛ sɛ umbo ho ban yo meme kura ametie yi ana se sunsum nipa bi a wo de ne sɛ den na se ade bi wo ho na se yesi enye na se ukoye a ebebie kwan ato ho amuwu wate ase enti nkura ne bebere wo ho a o sa study a entokwa bi wo kura se panyine ne koka ntokwa a na ono atwe ne ho te baabi na nkura no na ye den eko sabi se wu akura no wunyina ye a ye betima bo ahwe from because sabi o papa no baabi ogina osunsum wu nuru ho na ne papa se bibi saa na bia wo ba bia sori a so odo wo ma wo fa ne te bia media no so papa obi ya wo na odo a me wo ma wo na me beje wo ntokwa a se wo fra me wu hu ade enti se wo fra me na wo kira me so shodi ade na wo kọ no eho ye toro nti ene beje wo adware yese na se wo so ye ne hwahan a na se wo do me no on se entimi masa akura wodi wachi otie wasem de obekire bia wo ye bibi sa betima to ne hyew sa obi wa sometime no akoye se me baba akubi mi hu se obekọ ni krom na okwa on sa anya den emma biem enti yasum na fidie oka ho ana dabi asam ne se obi ba yale eye ne mada ba yale serious obefre ne se o mehwe no na sunsum kase 1 month ntwa mu a ma wonye den onko ni kuro na yasum na fidie ba 1 month twa mu dia obetimi akọ ti se bibi sa ba ono de onpa bibi nka na se bi ya sika bi kuro onye den on Sunday na man ono ankasa nko wantie ana okoye ana one ne anti konya ntokwa ana okache ne anti nsa wo ye bayifuo ana ne anti ne se obo me bayiye dia me so me kyerɛw me bayiye ayeden eti bibi se no se wo hyemase na obi anim se sabi ebi amedene enye izi se obetimi de matofo obi anim se wo ye me ba but ebi a wo kɔ na America no obi anti bio enti aba ne sa na akɔ na bibisi a obi begina ncha aka ne oyeden ope but ebi a wonim de baaye ena odi sunsum ni pa chi a awasa utimi ma enipa ne bin wuye most no nkra no di sunsum solifo ana se spiritual men fo achi no familiarity na eku omo edi enti na ye oh yes obi wa oh said ya woni ne tele oh ebi a wo kire bi kura oh papa se oh na se ni se ade ya so ye kura wo omo mfa no ma serious yes most familiarity ku there be most no ye de ma on say familiarity no ha nipa bebere obi a woni nam wa be pa obu ankofo by sense wonye serious nto ofa enoma agro na obi fire chiri no abeje na ode ye den ode ko e na obi wa okro nim se wo wa bini nto ofiri se ne papa obi anya den entumi no obua si ye pa o papa ne anya na o papa no wa bini o papa ne kura sunsum o papa na ne na asi baabi o na wo de na wo na asi so enti eba ne sa wo ye beto ama wo ebe kan enti no ma bi wo ho a omo ben ebi a wo ye spiritual person omo ben wo no eso mo ye very careful what you say senya se ebi a nipa no e ya sem na mde kan o nya se bi a nipa ni bi na ebi a sabi wode akora no ye na ade ebi a na ebi a akora no aso dene e na ye de ne sa na papa ebe ma ye benya no we de ni die mu se mo bo mo ankasa mo ho ban a aden na mo mo enkola no nso edi mo nso machi no ho ban and at the same time e die na beba na asosofo a sebe wo nkola na wo so wo don ma e die nti no befa word as on funny serious bebre serious aden nti no funny serious so which means said e bia wo hu 1 2 bi nso wo ho a ohun ni say you particular no di wachi no e bia wo so nya serious nti no mfa wo serious onye serious o ni de kuta no enti wo de ho kwato no on ne kura ne tumi on ne kura ne bofo ne nenam enti wo no woni biu enti
Ni oye no. O de won koto na obedi udok no kwa. Okay. What you say? Because who do any to say we bia asoma sima hu bibi say ntie bia o kire made a menye. Ana say wo mfa no ma bi serious a. Se ye to no ye nyawa wo ye to e be den. Ebenya because ono nim ba bia ne nansi. Unim tumi okuta. Unim ne ekura no, unim ne edi nachi. Wona ye ne ba wo ne wonam o. Eti di obekire wo no. E wo sa wo ye. So atiase. Ba bebre wo ho a obi okra. Ahono na menti ase no. Wonsusu so obi wo ho a wakire no waye ba anya adwuma. Oh, no so. Wo ho ba nyina na ye adwuma na. Oh, I don't say spiritual rules and regulation e dey adwuma o. Okay. Ye wo no ma bi wo asabi. Obi o abo ho ban but wan ka so wa brabo no. Wo ye no ma bi. Ah, entwa yi. Wo fa kire ye no ma bi. Ah, sabi spiritually no. Wo ye betima bie kwan ato ho. Shodi e bia ma bo ho ban. Ma kire wo sabi a no ma bi say menye den. Menye. Now sorry na wo ye because of say wo de ho ato so say wo papa wo ho. Wo de ho ato so say wo papa e bibia bo ho ban ti bibia ntumi wa boa. The moment a wo ye no ma bi no. Na usunsum e kofom. Eti ya to bibia be den. E be kan so ati ase. Ye de ba enye se ebia saa ma no ayinku an. Ye hwe adwumam company m, ye hwe fie, ye hwe adwumam, ye hwe office, ye wo ba bia ye wo position bi wo ha. Dibre bi wo na se ye de ma wo. Na se sunsum no wonya den a obi be kan wato fom. Because ba bia wo ye de watena no enipa be ten na na epe ho atena o. E no mo nsa anya den. Anya. Ena me kire wade bi se Shodi se sunsum epe wo na ne wo anyawa obetima tewa se 5 years kura obetima monitor. Enti obi wo wa ebi wo wa sunsum no obe committee ye be mo committee na bie kwan ato ho no mo nsa ayede akan. Tuba wo se sunsum nipa bi a bibi ato no obi wo wa committee enti no ekwan be den. Ena obi wo wa wo no spiritually no ye pe wo papa na ye nya wo no ye be fa akora no so. Enti ebi wo no se ye nyawa ye betima create confusion. Ade ato ne papa ne ntem no atwe ho otwe ho ana sunsum no achew wote ase ana ebe mo akoye no ma bi wote ase ana sunsum omom ye sunsum we na bi wo ho a obetima je wo wadi aka ni secret bi aden etu aka secret ni kyerɛw na du ba bi na se wo pese o kyese wo ni secret etu pese o de na asemba out utimi crash yes ana sunsum ni pa bi a wo na obi be nante bi a obe hyase se o ginedi aka ni secret ya kyerɛ ni bia no o ma ne kantam se wonk o ma ne soe se de beba na no be yedu yes o ma ne soe enti ebia obu ofele o but the moment a wo hu se wa bie bibi so a kyerɛ wi na face I respect na free ho asa won ne kasa anyhow asa won fa buo ma ne bie na papa obi a no so a odi so ansa untumi inspire amen choro what you say e dangerous shodi sabi wuti we ebi wa wo secret bi a untumi nka nkyere nipa bia okay obi wa wo secret bi untumi nka nkyere nipa bi eti sa woni ne nam na so obie so kyerɛw na afe ukobuso a obi wa obemu abie wa no aka te se wa court yeah obesoe ebia asɛm a waka kyere mi nka nkyere nipa da sane bia ada ameka se ni nya den enyame saa tam no na wo show do e de amanipa no ti eduru ba bia etimi efeli do sam na mekan what you say enti sometime no ebi wa yan kase ye west etimi ye den akutia ye enti wo ni obi a wo yesunsum nipa nama fa wo nto no emma de oye enkase o yese enti mfa ne serious ana wo kyerem bibia menye obi wa wa shodi wanam ho woni spiritual protection ye de yale beto susisi a okay onipa bia wo kɔ nani papa obia na se so obo ne ho ban oh yes adenti na yes so wa mo ho ban utimi na wa hye ye so de ye mba wiase no wa boye ho ban a beduru sa brebe ne ya wonyi ye dia wo se boye ho ban shodi ma me nkyere wade na mo ye ho ban ye ka se afensu nipa na ye kɔ boye ho ban wo no ho no de ohu ma me nkyere wade bi o obi nka so obi hu obi abewu nanso nipa bebere wo bɛka no koro mo hyɛfom sisi a wo mo bra nso wo mo kɔye kɔfo bi ne gya wo mo kwan mebwa wonsusu ande papa mentimi nje na me kyerɛ wo sɛ ye wo ewu bi wɔ hɔ a nkɔfo bi obi abewu wa ben sɛ de kura betima ewu bi wɔ hɔ a etu ɔsɛ bi onya akɔ ne mistake na ewu ne bai yes
What being said, what being said, then, Ubetimi, onipa bi a wabin bi anaso onipa bi a oben sunsun anaso oben sunsun nipa anaso oben sunsun bia no ade bi a ebetu bia no se sunsun nipa na ehu kura wa ankasa kura timi so ho daye o papa na nse daye bi se ni sima so no akyerew yesi o ye ya na wafiri de ntie nyame da na di akyerew nsa wo bre nso na emu ya atamfo na ahyehya ma wo eti obi biara se bibi beto ye timi hu ka kyerew bia na kyere se wo bre nso na emu no eye hyehyeye a ya hyehyamentu na betu anam ayede obi okra wo ka kire na o masa munya masem onye obehu ana ade na ayede asi nkofo bebre minim obi a oba mani me yes spiritual check up hwehwe no mu no ana me hu se yama ne post bi me mo company no na omodi obi di edura begu na konya so eti onye very careful that say ana nipa no dia be that say mo nko adwuma oye panyini pa ma onko adwuma onpe bibi enka one na yire na ba manimu omo ko no ana na yire no na yire according to na yire so so asa munyai mo asem mo de da bia se mo hu bibi ni se wantie asofo no omo da bia me hu se ana okoye a okotena akonya no so no oko suhu a wo ba o drive sa na stroke chain obi a o drive you stroke chain okwan so no ne car ni nyina nwuram ti wangu at the spot o ana omo yi no omo de ne koye oda hospital no ana o ka che ne yire se opamche wonfre me man onfre me man ti me hwe mu na ma hu sa too late na me ka che ne yire se aye too late nti mi nti me ba dabi tam na nyame pese oje no wantie woti ase okoye sisi wa free mu ba kokura de wonim obi na ba me nchen yo na nipa ni din ba ye na me hu se wonim obi e friends no so madam fu pa o escape out on cars na me se sa nipa no me hu se ye de ne sha amanem enti no no so da me pa cho we de ma me fa to de me ko papa no na me ni ko hia wa no na me so agya me serew sei ni na me hu nti me enye sei mfa no okoye no akoka che ni nuanom ema so ya no omo ayifo aba o pe osika aba for one wonim say 1 week pepepe man eko twahwe wa adwaye no wuye o twahwe wa adwaye o wuto adwaye so ati ase enti onipa bi a ye behu bibi afa ho na enye se bi a adenti na ewuo na wahu obi wo ho a nyame do nti na oda na di nyame pese o ma second chance nyankopo pese o kire o se bibi se na eba enti ye bibi fa na nkire se bi a nipa na ewuo nko na wahu eti wo sa nipa na nyame pese o ma second chance eziza wa ntie na wu a so di nkofo bebre de o mo hyebere o mo de akwa akọ for life is about spiritual. Life don't give you what you deserve, but what you fight for. So otna de be ya na tell nyame be enkachi enso nyame ye nyame mre pa nyame de ofa ne bo a onto nentam abuburo kosua de be ye nse emre no so na ede e ba na se emre no so no ada kure be nya no de ade na wan kasa wo na ya kura wani gu so wu hu so wan na be nya no de ahya wo nsem unim se afi ko na wie yi ko fu ko gina solid dem 31st night last year ko gina ho afi e mafi afi we de meye afi de be ye enso ehon mfre mampo afi kura na wo bre ye hye ne nkoma kase ba akokura anya dan emmem we ya afi ko na wie 31st o ko gina ho asan akokeka ense hunu si ya bi na no so afa ne kon hwe sunsum no ho abrabo ye tu anamo wa anya bibi amfa ho ameka che nyame wo ho paawo nyame be hwe odin amo abrawu papa denti na nyame wasam a wo kai nyankopon no no boy yen o se o man so hye so sen yen emma ye so but adenti na wotimi hu obi atumi say ni pay de wo bre e denti na sese san na ma na etimi apensa aya no nkofo free say o tena ma na atu. There is difference between Christianity and spirituality. What you say? Ye won nkofo bi office obaji nyame di ya na wawie oboa so di mame ka asem mi kyerɛw ubeka no kura upomo mo bre pa we wi asisi ya Christopher mama mi say asem da bia empaibo oginem crusade oginase convention revival wa botu saa soja gu abaifo so saa so ba akokora nwi eja na mo bo a aprada
me bom tuo me sonya me jane nyame aprada ni nyina no sodi asori da na mo bo jane aprada ni nyina mo ni abayifuo na ebo abayifuo ye ho ma adenti obi de be yi atokwan so akotena ho buttons ye wade bi wo hia sunsum ade abi dware sodi papa me wade bi wo ho a ho ye yema na udware a se wo sodi kura na ayeme a o dweme ho adwembo na tra me a obedi kan wa samado amen ene uye wi aye no bi mama so atase enti abrabo no ye mfa ye nikan ana kopo ye de nikan na kopo de bofo ko nwura ma ko nyin nyina na obeka wo obi di nyamba esa we wuko obi di nyamba esa waba abrewa nanso ye hye no nkom so obewale obedi ye obetu kwan nanso sabi airport kura wonya den wonsi woda obi nso atu kwan saa nipa no wono kronya ticket kura ko betwa aba ticket ska kronya da bia wo bre obaso da ye bia na Ghana no oni school a we wie dada no oni kurom wa botons bia mba cho abrabo nye tons yenye sunsuma de mfama ni dware ne tuo nkwatwene de yetwene enya saa de nyamba ne be ye saa wo obi de saa we wuko anye ye we wuko na su nyame wo ho baifuo be ye wa ma wagu enti de me kan se sodi hwehwe wo hyeberem onipa bi a wo hwe me ye mfa abrabo ne trada sodi o de opese ohun se bibi o wiase a ma me nkyere wade bi opese ohun se wiase we me pese mi hu papa bibi wo mu a wo ma me nkyere wade o koda wo ho bie dan no gate ne to se ya nyame makromfo bi ama ema dem ho anadu no nyame makromfo bi ama ho o de bie o da to wo saa na da 3 days se wa hu hwe a me hu mi asrem bie o da no windows fato na da 3 days nyame makromfo bi ama ho enya kromfo asem na meka nanso se wa hu hwe a physical wa hu hwe wo wani so a hu mi asrem nya nsem papa na nya ya to da ni mu nso adenti na mbanyifo ka ase bibi ni wiase anke da yeto o ka asa kromfo ho asem na no mo ka ase yenji sunsum ensundi so wo koda no to open wantu o lokino wan lokino na o dai na o so dai obi pam no o so dai krama pam no of krama no fa no be wura dem ho ani asem no o so dai na krama pam obi pam no saa nipa no owura ahe na be wura wo dem ho life is about spiritual enti no ma bi wo ha enye tonso asem enye binding and loose bie ko me kai se mre bi me ko atwa mountains me ko ye fasting ye da ho a ye bom pa saa na man bi da me ncha na ode ne sa bo from pain I'm so ajana den o se papa me was spiritual marriage na aye me saa na me be da ha 30 days me be 30 days ene so 30 days no ena na dwu ya sunsum no aba be yi ni style abreki aman abreki 30 days fast na man na me papa hwe ube bompa ya abreki emfa opa ura solid mcc a opa mo bre pa ya bompa ya ma no ya solid en nkunwa we bubu fa sorry no na ye denti papa na spiritual marriage ni na pastor ni ntimi ntu ase ana hu na pastor ni ntimi hu nka nkyere no ye wono ma bi wo ha obi wo ni sa ho de ne obi wo enye mpaebo ebi wo ye se yesu nsuma de ma na di tware obi bia woni spiritual protection no wo ton ade aye nto wo ye bibia enye yiye minimo bi a onya container wo ton wache o hye wache na se ye to 2 months pepepe oba ya na obi akọ private egu wo obi akọ toilet egu ba bi o ton wache no ana okofa pra na oprai 1 week pepepe team eno wu ye yesum na fidie papa nti yenji ndi se bibi wo ya bon ho ba na wo na papa edi so na beba owuo bia na ebia fa ne se ebia wo yesunsun so we ni na wo bọ mpa ye na ebia wa so we nketu e yesunsun so le ni wo ye de ni so ye kan ne se sunsun mu ni pa ma kan ne sa wo se yesunsun so le ni na me se yesunsun so le so wo ye wo ye wa ko yesunsun mu ni pe na wo ti sunsun ase okay and then me pese mi misa se ebia wo nkola edi wo na ase obi ntimi wu mpofrim a ye ne natural dead ana okay me de se obi be wu pa de a na de se bi a na so ode ni be kuno ba pa se
enya asoden pa se e wo hwa na wawu abra ye huhu hwe de se bi me mafam na meko mi hu bi da awo me life awo life onkola mi hu bi da what a shock bi amel mi hu bi da ba ko ameka chance ono kra no onye makra odi mechi oba me nchen a mi hu se obe nyame se 1 month in twem ma mo nko ni kuru what you see e ya fidie bi o masum no na omo de be fa ne maame so ne maame be yale pa na ono na omo hwehwe ne nti omo be ma na omo de pressure be ma ne so onya do mbra mo nko okwa ne maame ho beto no mo no na firim wantie message ni by 2 weeks na okoye yesi na fu hu no ya ana eye ka a wodi wu yeso apart from no bibia na se ba mehu ne ma cherew se ni se na eba enti dwale we fa we to ha we na eba enti menko ha se eno de eba ne sa na se ti before bibi betumasi ni na ye asoten nya sa pa enye isi na eya soden enti sa pa enye easy ye behwe se enye easy papa obi ntimi mfrim se de ye ken obi ho a wo so obeka se owo we de ase abami mpefrim bibia na asofo anase sunsun mu nipa muhu enye bibia na obehu obi obeka se bibia wo hu bia otrofo onka nokore yes enye bibia na mu enye bibia na obehu bi so betimi ehu bibia ka fa ho a wan hwe ye ne wan ye bebem yes me obi akora keto akore fra abontin be ka chen se daddy mahu si afa ho me fa ni agro me ye hu aduma adenti enye bibia na obehu tie sa na wasi ehu on se bebre wo a sa homaso no wo mu obehu ana bibia ere ato no da bi ye wade bi wo kora nipa wo mbu no kora na behu bibia be ka kire what you say obi a o se wo hu bibia be si ohu no o ye trofo oboa ye bibia na behu ye obi wo kora wo nipa wo nsusu mbu no kora no ono na nyame beda na didi ayere ade a kire na wo ye ho bibi so what you say nto enye bibia na obi ehu ewi ase se o ka se wo hu bibia na behu a ene nka bebodam nye bibia na obi ehu ade bi wo ho ebetimi afa wase ebi wo kora ho ebetimi afa wase eno no nya fault because nyame epese oda na di kire wan ko oda na di kire wo ye wo bi wo ho a unhu ebetimi ato eno nkire se wi anipa no omben ye ana so e fake da bi nye bibia na obi ehu what you say na so bi wo kora wo ye aben pa oye ebi nyame nipa na so spiritual person wa aben pa na so watu kwa akonya accident yawu tibisa se obekọ no ehu ana enkrofo keka se ye late president JJ ne yire kame akoye se ne wuo no ase ashocki pastors adaman we nya shock bia ne braso na oko ne braso na oko nya shock na we dey enkrofo kasa na ada we dey pastors we man hu na man hu na enkrofo keka sa asam ne se we dey asa ashocki we asa eyimusuli so anya say you obi suli asa bi se nyame nyiwe nkyira wa ntuma bo tiri maka bi nti ano de nipa de ombeka but say bi anya say bi a wo sole ya no abo tiri no abeka de wo pe da bi ade no uhu ana wo ka uhu ya ye obi a ande me masam na meka obi wo a ebi uhu hwe obeka ba ye de ihu a ene ye ka ye hu ya ene ye wa ade bi wo a me metue se me hu bibia mfa ho kra na me tenase na me se mpese me hwe wo hyebrem ehwe wa bra bo hwe ne ye kwa me hu ni nyina so far as am my dream say so far as now show the say onye serious wo kai onye serious papa I don't know be as me serious now you serious anka o bre papa me serious pa o nim so onye serious so the onye serious munya papa chere beka I don't know be as me serious yes papa yen she asa na e be sorry so no be pese me hu say why ni nipa esa me kono kokko ji bambo kura hu hia on say ye ka bambo a nipa bebre di o ma dwene ko adasai se bia bosom ho ana da bi ye ka bambo a ya munyi ma adwen firi ho saa ana nti say ka hu papa da bi o on say ye wo adwen bi your mentality bi say ye ka se bo ho ban ho bia fi se bia do ho ko hyetumi bi nsa na se ye wo normal bi wo ha sodi ye betimi aya ma wadware agina sekan so adware agina praye so adware a onipa bi obetra bi obedi kan jaw obi be ya wo den enye yi
What you say? Now if you be an ebony diamani. Eh? One so or hina tia konyaso. Or tia konya tuntum so be a bon diamana uda. Aren't ya? Wediniema. You didn't know. Onteniema so. So obi ahun so be a boni kurom hina eduada amana uda. Eh? And obi abie na no aboni kurom hina eduada. Maybe so. Dabi. So be o Christo ni ma papa near the agenda no awu. What you say? Tie kasa bambo amam mfa ma adwen ko side. Ye wono ma bi wo ha. Nyame be fam so ayama. Ye yama wo de bedware. Ebi wo be gina sekan so atware. Ebi wo be gina prayer so atware. Different. Okay. Wo dware a. Say no wo hye nkrofo ekra na enyo bibia na no ye ji udin. Okay. Information bi a meche na ma hwemansa. Onim sa abrantie bi. Wone ne madam ba me nchen. Ne madam o driving no. Oba ye me hwe madam ne wiye no. Ana maame ni so papa me driver ni nti maame frɛ no na yede na hwɛ ne maame ye fra brantie no kwa na odada no o sa boy so mu asa omu jibibi ni nti oba ye na me ye spiritual check am na am so wo on sa wo bre pa oni ndi nti abre so da bi na am so hwɛ mere bi atwam oni lady ni nyem ye ama lady ni ka kyerɛ so ono onyem wo ka kyerɛ lady ni sɛ nyewa ama lady ni tomeo ka sɛ wo sɛ ye wo ana me ne onyem na so nyewo a wo be bra wo be sransa na wati enti abrante na ebre afo gina na ohwemenu say na issue ne kura no eda ho na ne madam ne ko hwe nanim no be hwe ni o so papa e ya mpa na mso before ho beto no we nya be yie na ye wo kopa chawo na je wo ba ne mo ka nya bibia na ye be yie dabi nya obia so na be yie ye obi wo kura shodi e bia ono be ma bi akonante ana ono ba bi akonante akobu no kwasea ana nipa no abie na no aka no me nsam agu no so na edi ninya to obi obefi se ebe yi na ye no saa nipa no ye hwema anti na me hwehwe mu no me hwehwe o sebrem me hwema ne mehu de ekoso ansa ne ebe ye bibi afa ho aya ye bibi etimi ma nhwemu a me nya hwema what you say eti se obi asunsum di na chi a ha no na wo koye ade ebe biye kwa ama no ebe yi tina nkofo bebere achini saa ya akwankyera enye ye no obi wo ha papa ya ade ebe biye kwa ama me nanso nipa no enye no wo hia no first e wo se wo pam sunsum firi na chi ansa na wa ya ade ebe biye kwa ama no na nipa ne ba ya me peloki me pe de ebe ma favor no akoya ama enye adwuma tina nkofo bebere anante ya akwankyera dwale no ma enye adwuma saa secret nti men sunsum aga medical hwem ma kyerɛw de edi wachi maame wa de ne firi ha eye bayi na eyew na okoye se emre bi atwam se ni si ma kyerɛw se na wo ya ho be den ne ma kyerɛw ni aya ma eti se obi ani abere na so pese ewurade fa me so boa no a me number na 0244 84 18 45 esa ya me WhatsApp line ti me pa cho mo aya mo ya hi ni munyai obi anu aya hi o ya hi no asa hi pa cho wani abra send me message enye hi ka sam no Yankopon enhira ma wie papa na answer na be wie ne was sorry achi kwan oh me wo tema baby come to 22 baby e fro afaro junction Sh0ck road no so onipa na ni abre na enfre me se ontumi ma o frɛ me a me ya ama de wo bia mesande abre na o betimi abanso a o frɛ me a ye bedi nkomo Yankopon nhira obi bia me chia me sister Jennifer amo owo US New Jersey me chia no nyame nhira obi bia me chia Shodi wonso me chia na ya brother Joshua an na chinchim fidie me chia wonso Yankopon nhira na ya chia ya boss nso nyame nhira boss abuzia an yesede da ya ekoson ya ani Petri medofo me koye me yase medo papa Mr. Erade say onam ejesie du so na ensem a ye kan nyina obefa na afres wotu hu anamo na ade bia wo kra precision Yankopon aye ede amawo ene ye braninti aha ene ede dwumade ni nyina ebesi abuzia me say afi we yatre ya hie nim opese woni ye medi dwa ade bia wo ton ne ye mo ho dawro emfa ma wa ade pa TV ye bie yapono no ede ato ho ede amawo nti ade bia wo ton no fabra forget sika na wo de bra keke ye bebo ho dawura ma wo nso nkrofo ate adekode a wo to na wo bohu edon eni nipa ebepu ede aba wo djuma ho edi no ede Shodi ebrepem ye besan ehia me papa
ade nyina eja esiedu adodo na abone nsamana ne sunsumu budoza eja enedi nkomo ai na Joshua so enedi na fidie na echi a wo chinchim ede maye medafo won so nyakopon shaw that's ne yebesen shebi makom So physical money and put me do rap to say. So me say jama in a minute in Sabakandria and then one half friend. Yeah, ebusiafo bidin di na akoma pa kirewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for aba. O said ko fa baby a. Na ye basa. Omo rate so ye. Omo ye A1. Nti obian lo do tap send. Na on say sika fa tap. Yɛbɔ ho de wo kyerɛ amansan yɛbɔ ho de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fuwa tap send in this astro na tap deɛ no ara na ɛkɔ Tap, and you want to Piao.